Bamubakari by Gembe Nord na Tungiri batongeretwe ni MCA wanathu Joshua Midiaro nibagwete muswanda yoyo akigena 2024 yutipangani tugukiria mukari wa withire nendi barombete abunge kuyogwethia kono kya Mukenya kumania na kunyilika na kuria ugoti nkurukia kithimi kaitone ukau NCCK nirute thirikari tigane na mawatho ya ugoti yara kwithira kinyilakia Mukenya bukatha finance bill era Mukenya aretiri nde enjomo na nendito Orentu ya roire abunge nene bairigirito karanthegoro na kuringa kura gukurukia kana akoregana ana finance bill rethiete nambe na kureta amurugutira munene enthegoro ya Kenya ende bamwe batongire kumanterino cia Gembe wamwe na kinya abangwatanira makanisa ya NCCK ibebumiretie na kuria atongire barabara ya bunge ibaraithiria kiriro oke Mukenya na baegwe kiriro giku na bathingaterie ebora Kenya babongo bakwenda na njira ya kuregana na finance bill enu bati kuolelio boya bakona bire bikunyile mwananchi nondo mwananchi no tarire mumbunge nikenda mukaria nondo wa resources ciawe na nondo ba mahitaji ya mwananchi kwa hivyo ngoromba parliament yetu ya Kenya kinyobo lelie finance bill yake ya kwithwa ne kunyile mwananchi tukoromba mbunge betu barikane mwananchi bamewethie nondo mwananchi no ringire muyumbe kura te president oringire muyumbe kura oringire muyumbe kura eta parliament kuthithia sharia na kuolelia mwananchi mahitaji ya mwananchi wa thirikari te president ni mwananchi omutarire kwa hivyo ngoromba mbunge betu especially mbunge betu ba Mount Kenya olelie ni wananchi ibatikirie sauti ya mwananchi tondoke akolelia finance bill iraba ni parliament ntukwa na Arua utambere bila itagetete ku tax intobira bitumaro mwananchi na bila bia mwananchi wande kabisa especially ruko na thirikari kinyo taxi pampas wakinyere utaxi motu wakinyere utax intobira mwananchi utumira uro kawaida ote utosiomba it means thirikari ke kubango kandamisha mwananchi waura raia bonde bakua MP bataringero kura beta kuinyelia mwananchi noeta kuthetera mwananchi atekainye National Assembly ithirwe igitagategera bill ya finance nikende komba kuregeria mantu jara kuinyeria mwananchi o kawaida nikenda komba gutura bubwega atikurira ni untu mwananchi arira atomba gutura uturo bubwega bwina witi bwa mbere kuringana nabo bariuga to mwanka gwithirwo gotibo kithinambe na kuongerwa nikenda ambacha acionekana nthiguru ya Kenya no endekira kiega nikinya ugotibo bukanyianyiwa nikenda Kenya baingi na kinya anto bange baba kwenda kuringa biashara nthiguru ya Kenya bathinambe na kuringa biashara kwa gwingi nikenda ugotibo nyabwingia ira taxation bill ikuthithwa kwithirwo kwina njira gutegera anto na kwithirwo kwina gutegera manto na njira njega nikenda murigo jurajo kuthwa jo irithetwe biashara na biashara jutekeje kubainyiria beja kuinga biashara ciao na kinyanto bongwa baremwa uturo bubwega kwena ma areas nyingi muno thirikari bai taxi bakona biba kwenda especially ya imandu intona bia nasa baitera na utoteketheta na inya lakini taxi ndobira bio tumoro mwananchi kawaida au kaba kuorwa mwananchi kabisa na nkiromba national parliament ke ni baibachua ke bari mato iba with the finance bill na kuombeka intobio bionde ba taxi tabira bio tumoro ni common mwananchi barita kabisa anatuanguza tunatoka juu tunateremka chini so tunaomba president wetu kumbuka ndisako siloli indi wa Kenya ili mwananchi asaidike sio kufunyilia mwananchi my friend finance bill kana kaenda ushumbe wetu wa Kenya buitia tukorwa mwananchi Kumegebe North Petan Class Chabari